Beta ikut sabo jamaah kaum bid'ah, kaum Wahabi. Beta ikut sabo jamaah kaum bid'ah, kaum syariat Muhammad Nabi. Beta ikut sabo jamaah kaum bid'ah, kaum Wahabi. Beta ikut sabo jamaah kaum bid'ah, kaum Wahabi. Urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi. Beta ikut sabo jamaah kaum bid'ah, kaum Wahabi. Beta ikut sabo jamaah kaum bid'ah, kaum Wahabi. Kaum Wahabi lepas tak tebah kadi pegada syariat Nabi. Syariat Nabi kaji pewayang dalam sembahyang harum usalli. Syariat Nabi kaji pewayang dalam sembahyang harum usalli. Wahai kaum lun urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi. Beta ikut sabo jamaah kaum bid'ah, kaum Wahabi. Beta ikut sabo jamaah kaum bid'ah, kaum Wahabi. Kekunut subah dibenci tatat ura jemaat, azan sekali talikin ayat jikun harum tat. Hanjit peingat ke urang mate talikin ayat jikun harum tat. Hanjit peingat ke urang mate. Wahai kaum lun urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi. Beta ikut sabo jamaah kaum bid'ah, kaum Wahabi. Beta ikut sabo jamaah kaum bid'ah, kaum Wahabi. Ikut ulama jikun kasesat maka oi muhat jikun Yahudi. Letan yang puluh yang bersalahan hana sesuai dengan sunnah Nabi. Letan yang puluh yang bersalahan hana sesuai dengan sunnah Nabi. Wahai kaum lun urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi. Beta ikut sabo jamaah kaum bid'ah, kaum Wahabi. Beta ikut sabo jamaah kaum bid'ah, kaum Wahabi. Kafai Sayyidina hana ajaran tarawih 8 jikun but Nabi. Kanduri mulut sangat dibantah jikun lemahat maruah basi. Kanduri mulut sangat dibantah jikun lemahat maruah basi. Wahai kaum lun urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi. Beta ikut sabo jamaah kaum bid'ah, kaum Wahabi. Beta ikut sabo jamaah kaum bid'ah, kaum Wahabi. Tapi yang lucu wahai sahabat kayu petepat hanji peduli cara membantah bapa gaba. Ilmu hana lagi pencuri cara membantah bapa gaba. Ilmu hana lagi pencuri. Wahai kaum lun urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi. Beta ikut sabo jamaah kaum bid'ah, kaum Wahabi. Beta ikut sabo jamaah kaum bid'ah,